Kardom adaba birta long pen niliklar ATV non birtang ton pen arjuitha. Non malom Assam Assembly kili kecipati cia tu mapan. Sitami election officer hinpen kadokawi aphan sitami apor pen arni patik pon. La sobor ten pensi election kecipati dun cia tum am sitami side do anta cepatang ponang. La sonthot se dam tang ther poni phai ko ra ki thomani sitami kiwangji MLA kili kahut kecipati dun cia tum araphan sitami apor nomination lo ki jok. Kipadu sia por laki arni kang sam por phai ki thom an thik thom. Bond of West Karbianglong District Paro Rongkhangalisi Constituency 10 All Party Hill Leaders Conference Structure Somen 10 Thonesper Rongphar Sitami Kilikachapati Dunchi Apkanpura Nomination Ado Jongtunde Bond of Thonesper Rongphar Bang Election Officer 10 Ki Hot Ponapor Lid Therapy Ki Jokdam Rongajok Election Officer Bang Deng Thekhidet Bonta Thonesper Rongphar Bang Sitami Nomination Ado Deng Vek Nangji Pura Ki Jokdam Bor Ia Porakut Rara tum kachini dun derajo hamren di sesai hemlong abangki pulchudu. Bangso puthak abarim MLA Mansing Rongpi kaninji kono tenke election officer pen non porphai ke thom anabangki nomination ki jogdun tang anatum amena bangsi aklang kon thu etna ko. Bonta Norapor lidde the P nomination Nanki Jogdun Tuabanki Chokchele. Lapen Norabanki BJP Rotoria so Tumbachari Ninkan Captain Tanglo, Sita Rala Tumabanki, non Sum Pikanjang. Lasi Norabanki BJP upon Parana Hoposi, Rankatinu, Ninjutum. Bali get home a poor hike at home Antini, Manman Mahalahui, nomination paper, Halo, nomination paper, Pia Banke, Hala notice board of Sinoke, Kipinapo. Banke, non-ke constituency ka chepego hai tharu sira krisi ronghang legislative assembly constituency ke congress tum hansi pego no ipesa se to apen congress tum ta hai tharu sira krihini amri legislative assembly constituency ke ipesa se pasi pego dasi la opposition ke do an nona pangke vote thak thepin pensi BJP ka peren ke pansi la ke claim lo apen BJP bang rampage pensi nona makke angke dekhai gomlo. News report KATV News. Assam Assembly Kilik Arnido Pangso Arni Kaprik Ratcharia Song Pen Kachipati Dunji upon Metha Song Pen Kachitoy Dunabang Pubang Pietumapan Kangtum Karnia Sai Paman Derapi Pini Karbianglong District Commissioner Sai Hemalong Nomination of Loki Joktamasai Tempo Lasong Sikidam Tang Tereponi Pai Inquiry Kithomarni District Commissioner Sai Hemateng Nualong Nomination of Loki Joktunahut BJP Song Ben Kibangji MLA Kilika Hut Kachipati Dunji upon Pura EM Lunsing Teron Pen Sangpi ni soterang pia parman di siasai hemadon dialong andamsi nomination alu jokdam. Bangso nomination alu ke jokdam ahut BJP Ratcharia so hin pen difu LAC pen Hauraghat LAC pen kachitoydun EM Lunsing Teron pen sangpi ni soterang pia tum Banghini upon nomination a Loki Jogdunji upon Pura, Difu Golf Boys, HS School Pachok Hamalong, Sudi Pokep Susi Armuching Rumsi, District Commissioner Sai Hemalong and Palidang. Bangso nomination a Loki Jogdamahut KACCM Tuliram Long Hankachitong Dunalong, KACEM retesting Hipen Danglok. Kiongdung atum chetong dung si Difu Golf Boys HS School Pachok Pamalong Pen Armu Chijeng Ponsi DCSI Hemalong an nomination upon Palidang. Bangso hut KACCM Tuliram Rong Ha Hin Pen Kaningje Ponatenke Nilitum Pini nomination alo Kijoga hut Amat Si Nilitum Hang Hip Pin Pen Suri Pokep Susia Ratnang Chitong Abangke Nilika Chema Husset and Pinlo Lasila So Ting Pen le langdam te karbiang lo arlo kido palong phoil isi sitame
ki haya bangke thek long lor lu pusi ningje pon not less than 60,000 50,000 plus মানুহে ইয়াত ওলাইছে মইতো আচৰিত পাইছোঁ যে অসমত এটা ৰাজনীতি ইতিহাস মই প্ৰথম দেখিছোঁ যে নমিনেশ্যন দিবলৈ আহোঁতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত টেক্সা চালক পৰা আৰম্ভ কৰি অটো চালক পৰা আৰম্ভ কৰি খেতিয়কসকলে সকলোৱে আহিছে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাবিলাকতো আহিছে যিবিলাকক আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা বাহিৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীবিলাক এনেকুৱা ওলাই আহিছে মই পোন প্ৰথমবাৰ যে অসমত এটা ৰাজনীতি ইতিহাস প্ৰায় 50,000কৈ অধিক নট লেছ দেন 60,000 মানুহে ইয়াত ওলাই আহিছে আমাক আশীৰ্বাদ দিবলৈ আহিছে সূৰ্যৰংফাৰ কুমচিংকেৰৰ নিচু তেৰাংচি আশীৰ্বাদ দিবলৈ ৰাইজে ওলাই আহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ হিমন্ত শৰ্মা সিং কাৰ্যালয়ক মানুহে ইমান বিশ্বাস আস্থা লৈছে গতিকে মই আজি ভাবিব পৰা নাই election manifesto abangke nilitum prabjin pen pachonpo lapen bang solo abangke karbyang lo aparman hemprek ke hang abangke kai ke son ot thipji lapen an part of karbyang lo li adu hoya abangke kai kita je ot thipji puta ningje pontu manifesto ke prabjin banolai po non prabjin banolai po aben kaya teng lone tungke ye itungke hemprek apuda pen je ot thipji lapen adu hoy pen tenglok aron re pen kitu tumpat tenglok laben keda karbyang lo aron re pen kitu tumpat kathali pen tenglok Sekarang long latihan yang parta, nilai tu Central University State University penjenglok, school penjenglok, LP school penjenglok, ini school high secondary school college, high kiri pun di awal saya kiri penjenglok, dan government pen kiri juga pikiran itu an kami hidup kelakar tu maka pelong itu kan itu lain agak polis sendiri dan Bangso hut BJP Rochoriya Sotum Kadokawe Bangsudi Trokkep Sisia Wala Kumchitong Lunsi Towar Suding Par Om Plupsi Tisia Sa Hemalong An Nomination Alu EM Lunsing Teron Pen Ni Soterang Pia Parman Jokdun News Report KATV News Kevang JMLA ke liga hut kecipati dunjia Panpura kaprek Rochoriya Sotum nomination alok jokta masonsi Hill State Democratic Front T Hekpen HSDF Rochoriya Sohin pen setami kedam tang there poni phaing koi rakit Homarni Cheng Muri ke Kansar lang pen armu cheng ponsi nomination ke jokta Bangso hut bokajan LAC pen danglok amri LAC la pen brongkhang LAC long pen ta kacipati dunjia bang komen pang dakpon Bangso hut HSDF mai purajan timong hin pen setami difu LAC pen kacipati dunjia pan nomination alo ke jokta ma hut pherang ki atum atheng no ke haiji aphan aning ka chithelam the chepaklang pon ফাইল কৰিলো আৰু হাৰাঘাটো আৰু বোকাজানত আমাৰ ৰাজু ৰংপি আৰু আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত ৰংখাং LAC আৰু আমৰি LAC আমাৰ উইলছন এৰাং তেখেতে নমিনেশ্যন ফাইল কৰিছে আজি আৰু আমি এই পাঁচটা ঠাইতো এবাৰ আমি HSDF দলে দখল কৰিব আৰু আমি অহা যিটো নেকি কাউন্সিল ইলেকশ্যনলৈকেও মানে আমালোকেহে দখল কৰিব MLAৰ পৰাহে মানে শিকাৰটো মানে 100% National Party bangke langdam long polote BJP Congress kapen nora bangke APHLC songkan National Party cheptang et lapen Regional Party polote la ke HSDF songan chot lapen haita haipo nora mat nilitum kachet hek longa bangke nilitum pen kachet danjia so bangke BJP henlo lapen haita haipo putan rajan timung pen ninje bontu আমাক এটো প্ৰভাৱ নেপেলায় কাৰণটো কেনেকা প্ৰভাৱ পেলাব কাৰণ আমি দেখি পাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ যিটো নেকি 15টা বছৰ যিটো নেকি কাৰ্বি আংলঙে শাসন কৰিলে এই সময়ত আমি দেখি পালোঁ কি মিঠা কি টেঙা আৰু ঠিক তেনেদৰে এতিয়া যিটো নেকি এতিয়া APHLCও এটা নেশ্যনেল পাৰ্টি হৈ গ'ল কংগ্ৰেছৰ লগত আছে যেতিয়া আৰু নেশ্যনেল পাৰ্টি সেইটো কাৰণে আমি ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টি এবাৰ কাৰ্বি আংলঙত জয়যুক্ত হ'ব আৰু বিজেপিটো আপোনালোকে জানে বিজেপি চৰকাৰ যিটো নেকি 15টা বছৰতে হ'বলৈ ধৰিছে কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই আমাক একদম দুখীয়া হৈ
পেলালে কাৰ্বি আংলং ৰাইজক সেই গতিকে আমি এলায়েন্স যিমানখিনি হওক কিন্তু আমাৰ দলৰ কাৰণে এটা প্ৰভাৱ পেলায় মাথা দামো আমি কেচেদান जी के तुम स्ट्रेट फाइट जी के बीजेपी में तुम स्ट्रेट फाइट खोलोगे 100%। न्यूज रिपोर्ट KATV न्यूज। West Karbi Anglong Rongkhang MSC constituency ki parlo Rongkoroi la pen borthoi sopatho kamalong khere che kuni phain ko revenue ni Rongkhang mandal committee tum pen chapatyo piponsi BJP must join in jane paman ko Dr. Tuliram Rongkhang non nankeleji MLA kinlik election upon number 111 Rongkhang LC Parman nomination alok chokte pen Rongkhang LC lo constituency ke do anavat Dr. Ronghapan Kalcholapen Kangtum Karnel Janet Kudupon. Lasso people thought Rongkhang LC constituency lo pensi ching sia praman vote ke Janet Kudupon. Rongkoroi Pacho Kramalong Don Paru Posisi la pen border super Kramalong Don Paru Toxi Susan Turatum Congress Party la pen AP Chelsea Party pen Chelsea JP Party along Chipautum. La pen la bang soldier megalong non pen Rongkhang MSC Ratum 10% pen Dr. Tuliram Ronghapan MLA election akut pahaidun popata lam chakchipidun ringtu. La pen MLA election haid dera pilote Rongkhang MSC Rapan ningka nisyang bong paching tu oversight piponji apan tami lam chakchipi pontu. Borthoi so Rongkhang constituency long ni lo muke Rongkoroi lo Don Pharo Vira Don Tikara Troxy APSLC congressman monang Udun North District Congress Vice President Alanglita Congressman COC BJP party long na chipa dong data pini Don Pharo Troxira Don Thom abang tubang phiatum na tu da amen teram ki theklong lo datum pangrum pet penal Don Pharo Troxira Don Thom long sing teron na tu chin lo Congress leader lo alangli use ge mondol Congress ta president lo langhan alanglita me pini Congress party pen chiu pen BJP party long na chipa dong lo apen ex army atumanda la ex army association alangli president lo hala tumtami active men pinai chipa dong lo Labang soldier megalong alwisar Poman Pens Dr. Tuliram Ronghang MSC Long Bison Bay Board Chairman Ditulal Hasnu VDC Chairman Khonsing Tokbi WK BJP General Secretary Rongkhang Mandal President Nirbhoy Boro Lapen BJP Party Kaching Honoraratum Chetongdo Je CM sir mate MLA non ke bang bom Harui Sirakri si 111 la so Rongkhang LC a candidate panawan pinai pula so alam the pensin tum alang lipan tingwai ching sai pen pinidak borthoi so patu LP school patu aklam long alang lipan rada phan mesen alam kapithan kapimum ba sarkar kaching thuramu ba pirthe alam ansida kapithan ka ye phase alang lipan jo phalo la so teng pen alang li pini kyong dung arat APSLC Congress pen GOC alang li leadership aning ke the bala ningkang sam penajok pini Pharo Troxy sose ahem to natum pini BJP sarkar mate Tuliram Ronghang Dr. Sir Tuliram Ronghang akeya pona sarkar long cherap chetu ni phan pini join ning program dak de polo dak la pen rada tumsi theklong lo lake ilitum Rongkhang pen number 1 angkung angdenga peli ni phan siala ni phan tum cherap chetu ni bor idun po ni tum rong Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News. Pinya Birta ke lan sikang ton lo dumi thak mi kardom.